Ebyona byakorerwa omulwanya mahembe district Nimbara al Ibo Farm erikwebemberwa Dr. Cassis. Erizoba twabahereza package ya yemabazi ibaraga bakatomaduka bakaguza erikubarirwa miliyoni 3 konka ejemabazi yabe eguzibwe nebane korama goba bw'emtwaro 9 so kimanyisa ngo kunkibaho okashanga ngo nabasa kujiguza omusizoni ehwaho nk'emirundi kebiri na 9 miliyoni zikuba 9 miliyoni mu mtwaro 9 so icyo ntibasa kumupushinga bashanga ngo umusigazi nawe yatunge sente narisho mukazi narumuki yatunge sente umushahoye kandi ya buildinga business ye. Nkubiriza abazadde mwena abazadde mwina amataka bambi muwereze chance abaana bayigo okulima bwaba tamanyi bulungi mu kulima ngolaba abulabulamu gwe munsindikira wano mu Ibo Mixed Farm nze mukorereko omulimo so anagenda okuvaawe wange wano ettaka alyo ajja kuba amaze okufuna omugaso gw'ettaka kyobola abaana batutunzeeko nnyo amataka lwansonga tibamanyi bambi mugaso gwa ttaka tibamanyi mugaso gwa kulima okulima kulimu ssente bannange okulima mwenna mujje wano ku Ibo muyige ekigambo okulima n'okulonda. Nsanyufu okubeera wano. Fenga Ripo twaweebwa obuyambi ne Mastercard Foundation okulaba nti tutendeka abavubuka tubayigiriza okola ebintu by'amakono n'okutandikawo business ez'amata. Katuli basanyufu nnyo ku lwaleero tuba matigira g'abavubuka nga baize ku by'okukola n'okutunda chemicals n'ensigo ez'obulimi ez'omulembe. Before coming for this training, I've been gambling, I must say. You know, doing something that you're not really sure. Farmers come to you asking so many questions, but sometimes you're not so confident to answer all those problems. So keminyeto ntubashaba ngumureke gumo kwano teka ononda skill yona Ibo hayigwira kwa training n'ebintu bijya kwa hingambira ntafutandika kushoma amandazi ikora amandazi n'emigati na za chapati na za cookies nabakora inkito amona bakuza kwija hano meza kuba mbashoma hakora akuzaze mitumba akora urutoke okuri sente okukora ebinyansi okukora za sarigi nahe okukora yogati okukora nanguna n'amashita abo kubantulegesa okucunda kubunji kurangumba kosomwisi. Programu eji okulja abebembezi ne egendere kwatiraho emyeterengire omitwaro 15 okwetorora ihanga Uganda. Aba TV West ndise Nyomo Gideon.